Pevačica Jelena Karleuša održala je koncert na Ušću, međutim zbog tehničkih problema koji su pokvarili njen koncert, ona je najavila u nedelju besplatnu reprizu. Jelena Karleuša ponovo je oduševila svoje fanove koncertom Viva la Diva, koji je sinoć održan na Ušću. Spektakl koji je mesecima najavljivan u početku je kasnio sat i po vremena zbog problema na ulazu. Naime, ograda koja je postavljena za koncert je imala samo jedan ulaz, što je stvorilo ogromne gužve. Karleuša je koncert, koji je počeo nešto posle 22 sata, otvorila pesmom Krimi rad, uz koju je publika vrištala od prvog takta. Fanovi su njene pesme Ferrari, Testament i Krimi rad, kao i ostale numere, pratili uzvicima, ovacijama i vrištanjem. Nakon nekoliko pesama, Karleuša je započela drugi deo koncerta, kada je promenula styling, a na bini ju je sačekala giljotina. Spektakl, nažalost, nije bio potpun, jer veći deo multimedije koji je pripreman skoro 2 meseca nije bio prikazan zbog problema sa video bimom. Pevačica je zbog toga bila vidno nervozna. Sljedeći segment, koji nosi naziv kao i sam koncert, Karleuša je započela pesmom Jelena, a na binu izašla samo u donjem vešu. Na koncertu se desio i incident kada je jedan mladić iz fan pita izleteo na binu. Međutim, Jelena je zamolila obezbeđenje da ga ne dira i srdačno se pozdravila sa mladićem. Pri kraju četvrtog segmenta, Jelena je obavestila fanove i publiku da će u nedelju biti organizovan besplatan koncert kako bi ispravili to što su na sinoćem koncertu imali tehničkih problema. Jelena je poručila, citiramo, ako bude trebalo pravit ću 5 koncerata dok sve ne bude kako treba. Od poznatih ličnosti na koncertu su bili Žarko Stojanović, Bojan Bjelić, Marija Lazić, kao i gej aktivista Boban Stanojević. Ukoliko ste i vi prisustvovali koncertu Viva la Diva, obavezno ostavite linkove do vaših snimaka, kao i komentare i utiske sa koncerta.